Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke nje ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke uqala ukungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje okulungile ungaphumi-ke ungangixhasanga-ke ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usengaphuza indawo njengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke laphana-ke lana-ke zokufundela-ke i-post-ke ebhalwe ngomunye-ke ojwayele-ke ukubhala-ke izindaba-ke ezingashayi-ke eceleni-ke laphana emva kokuba-ke kubulawe-ke amalunga-ke e-West-ke namhlanje-ke laphana la kufe khona thuna oyedwa-ke walokhuza-ke wangashona-ke laphana-ke. Le post-ke ibithi kuthiwa lezi ngane ezishayeke zashona eNanda abo-22 years. Bontanga zethu ma-80s, niyabona yini ukuthi lezi ngane zethu zizofa zincane? Kuphakathi kokuthi ibulawa ezinye njengoba zinamaqembu noma ibulawa amaphoyisa. Othisha ezikoleni bathi izingane ziba nezibhamu zisafunda nabo bayazisaba. Kungabe ukuba weak kwethu as abazali? Why thina singafani nabazali bethu? Thina sikhule umzali wakho wenza intando yakhe ngenkani uze uqede isikole. Kudala umzali wayengayisabi ingane yakhe ngisho ingaba isigebengu. Nisho ukuthi lezi ngane okukhalwa ngazo kangaka basuke bengazi abazali ukuthi zingosikhotheni, abahlupha umphakathi futhi ababulalayo. Few weeks ago ngike ngaphosta ngengane edutshulwe izigebengu yafa kade ifunda u-matric last year. Sathi siyayidabukela, abangakubo bathi niyakhuluma ngoba aniyazi. Nayo iyabulala blind, so bekuyi-revenge. Laphana-ke kusho-ke lo mlisa lo. Mina ngicela laphana ukuthi ngine ama-comment section ngibhale ukuthi-ke wena ngabe uyavumelana yini naloku kushiwo lo mlisa? Wena-ke ngabe ubona kanjani-ke lo mlisa-ke lo uthatha-ke i-blame-ke uyibeka kubo-ke abazali-ke ngendlela-ke iy'ngane-ke eziphethe-ke ngayo-ke lezi-ke ezenza ubugebengu-ke. Mina ngicela ama-comment section ngifushe uvo lwakho-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke eshisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela manje.